Ahan makta da ngasi J7 chemistry na biriba viewer puna muku taram noksari ngarangi makha chatharak pa sarukta ngarangdi 6 ta tawjagi basi hydrocarbon da koi alkane magi branch straight chain amadi cyclic alkane matang da samlakpa mayam na kitang ai explain tawjagre ngasi sina magi makha chatharak poina koi unsaturated hydrocarbon haiba topic sida makha chathajaga unsaturated hydrocarbon habdi kaino habakanda sisu sammanai hydrogen ga carbon ga pullaga samba compound ni tawbatabu mangondana having multiple bonds habdi double bond or triple bond adu ma yawa hydrocarbon ni compound bu khona unsaturated hydrocarbon ana khana the definition picture hydrocarbon having multiple bonds, that is double bond or triple bond. Double bond atau triple bond yaw ba adu gumba hydrocarbon du kane unsaturated hydrocarbon ana khanga. Magi da su je koi makan ani ni koi na na ka du se types ani have tare unsaturated hydrocarbon je types ani lai amma types amana alkene hadi sisu pali se double bond yaw ba kamu sina alkene gi pattern ne ne aduga triple bond yaw kamu sina alkyne gi pattern ne ne makha sa thajarake types ani je se dai simana khaidoke alkene habama mana alkyne sini unsaturated hydrocarbon da lai khone nai na ka du se alkene habagi part ama alkyne habagi part ama adai na mo makha sa thajara ka du sina ngasi alkene habagi part se dai makha sa thajara jaina makha sa thajara se alkene gi saruk se dani sa thara ka du se sammanai alkene su magi khona mayam follow taw go ba general formula lai gani ade alkene ni have se karam formula ilakanda khona haini have kanda sei ge cn has twice n sikha oi alkene dai na taw gi duna cn has twice n plus 2 have ni ado hoje alkene gi para se dana plus 2 do yaw dana cn has twice n kai gumba compound na si formula se follow to rakanda irakko compound na oita gadi si layo compound me amse alkene na group se oini namna formula se alkyne alkene alkene alkyne ahum makki tongan tongan formula ai pijarakani namna formula se dum ko to view formula se da ngakta ni ai follow to rawa makha ta da sa thajara ka dare bese chamane huji sida yang formula se silale aduga magi su ai compound khara sida irake alkene ni compound hai ta n sina 1 oiba kanda lai do alkene compound c sidadi mayamla clarification tang pijage sina 1 oiba kanda lai ba alkene compound se laite manamdi sina 1 oita ga di c has 2 ni c di compound mo ni lai biande si aduna magi first starting compound of the alkene alkene gi ahan ba compound je kadai de na di n equal to 2 dai hogodong n equal to 2 sigala lai ba compound sina alkene gi one di starting compound adu in case of alkene da di n equal to 1 lai ba kan da yai karamba c has 4 methane ai du yagi bani adu ga alkene da di ma ahan starting compound sa n equal to 2 hai sida koi starting compound oni adu da ga di 2 si sida hamsi laga di c2h4 si sina magi ahan ba alkene gi ona starting compound kana gi na alkene gi asida ai makha ta ma to pa maming na mirake with magi structure ga loina na ai mayam da magi alkene gi ba compound khara mayam da show to jarake hojai structure ga loina ta ge magi ahan ba compound kai no khamyamina se formula pa la kanda c2h4 sai structure ni ko ina mayam da taksarake
compound ahanba compound ni alkene mau structure kamai yek kan si compound se kamai na ai ni iri si de condense form ko ai de punsila kan da lai formula do ni si kamai na lai no ha ba ai si da thora ke ma structure yek ke structure da C2 ha ba ni na ai si da carbon ani di ani C2 carbon amam da ko da kya lai valence electron mari lai mari du nai si lai 1 2 3 4 minus से दसो हाइड्रोजन मरी से डिस्ट्रीब्यूट तौसी कार्बन अमन ऑक्टेट तान मन निपान दका ओय दुदि 1 2 3 4 5 6 सोम कार्बन से तगे अनि मग शेयर तरो कांदा कार्बन से जे आइ ता समा नै सिना सोम अनि म शेयर तरो कांदा आई तारे हाइड्रोजन गिदी अममदा स्टेबल ओइदम सिनेमा के मेन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ करे सिगी अल्किन की अहन ब कंपाउंड सिगी मेन ऑफ स्ट्रक्चर सी कमाइला मतन सिगी खितंग मखा मुंग लापदा कार्बन कार्बन अनि के मरकत लाइबा इलेक्ट्रॉन खोगी शेयर तौनरिबा इलेक्ट्रॉन से पेयर अनि नि इलेक्ट्रॉन पेयर अनि हाइबदि इलेक्ट्रॉन मरी नि अदु तारे इन हन हाइग्रे इलेक्ट्रॉन पेयर अमखक शेयर तौरगदी सिंगल बॉन्ड कवी पेयर अनि ओरगना ट्रिपल डबल बॉन्ड पेयर अहुम ओरगना ट्रिपल हाइब्स आई ममांगी कोवेलेंट गी दसो ताक्सग्रावनी अदुदी सिसु कार्बन लेरे शेयर अनि तौरमिना डबल बॉन्ड कार्बन अदुगा सोमना सिंगल सिंगल नि हाइड्रोजन अनि सिबुने आइना कंडेंस तौसिनरा कांदा C2 हाइस होरानी सरी ये पहाई गदौ नि कमाइना सी फॉर्मुला से तारे इनो सी कमाइन तौरि नो हाइबे से हयें होना ममिंग थोनबा नत्रगा हायर स्टडीज दा मागी कंपाउंड मैम ने मतमदा को कमाइना सी की फॉर्मुला से ओइरा इनो कमाइ ये इनो खंगौद्रगदी याम प्रॉब्लम ओइगनी अदुना आइना अहानबा अल्किनी कंपाउंड से मा कमाइना सागलपनो कमाइन लेबनो हाइबे स्ट्रक्चर दो इसिदा खतन ताकजरा सिगी आइना ngasi si lawriba sigi compound se amtang maming amtang ai tamjara mage sigi particular maming se carbon ani laiba se wadu ta mangarangi alkene tawdu ka chap manai aina songarang ha hajaram baduni wadu ti khongba lairoi tawboto magi formula se karamba ilino hadu yanga suffix ka khaktan thena bani si carbon ani lairaga di it ni mai maming se it kaurani aduga formula se kaino alkene gi formula in banina magi last part ki ani se haba kanda sigi maming se koina इथिन नारे खंगन छि इथिन नारे से अल्किन की अहानबा मॉलिक्यूल सुमाना कोना मखा ताबा इथिन नतबा मागे तो कंपाउंड में आम लई खतंग पलागा में आम स्ट्रक्चर उके अदुगा ममिंग कमाय लाखनो हाबदु अमो आई चथजरा आई मखा दा कंपाउंड खरा तवजरागे अहानबदा होजे आइना एक्सगिबा को ममिंग से इथिन इथिन जी फॉर्मुला पाला कांदा C2H 4 number 2 da si n je muk 3 lawage C3 oi matamda high 6 mana ahum subada C4 oi matamda high 8 mana C5 oi matamda high 10 mai so on laigre makha se mam nahan ya ina carbon 1 2 3 4 up to 10 bokta ke bor si dum 10 bo pan be n je up to 10 bo lo kan da mai compound la dum pangai sama nare amani sigi structure do me amlo ke to bani sigi maming sibide hudi super labuni sina ethene sina alkene da propane haram do hojikti alkene gi parada ni na carbon ahum do prop lairaga sina mu propene na chatlani sina butane haram do alkene da butane na lani sina pentane na alkene da tambio do somdana pentane na lani Maramdi alkene की formula ilaga ओइगेबनी ममिंग से मागी स्ट्रक्चर जाय सिदा पिजरा मागे सी की स्ट्रक्चर ना C डबल बॉन्ड C स्माइल लाइरानी जायने येक के बदुनी मागी चेना उथोको मतंदा सी की प्रोपेन हाइबसिना मागी स्ट्रक्चर से सो कार्बन अहुम लाइरानी कार्बन अहुम सिदा से मागी स्ट्रक्चर से डबल बॉन्ड नने यहने मन यहन लोकेसो काइदे सिदा डबल बॉन्ड दाहनगेरा सिदा दाहनगेरा मसाई ये पोखु ये तो अदुमा ओइदुनी मयामना अमा ये खेबुदा
bab to pet yeng biro kamai yek ko na aduga magi makha ta yek ko se chap manai carbon mari yaugera manga yaugera double bond ama yaugudong alkene ta aduna propene ha ka da double bond si yaw lage double bond ha pe ado ta ga di si double bond lai ram ni na carbon ama ya ko da mari lai ga dong ni mari se ta ran he check to view carbon ya ko lai se 1 2 3 4 si mari ta ne si carbon si to 1 2 3 ama wat li ado di si da ama ka happy bata ne 1 2 3 4 ta ne ado di si ya ne si gi di 1 lai ne ahum wat li ado ni si da na ahum ma pi ta mana yek ko mata so ko mai yek ka ni khang bi yo mana ama yaw ra ni ado ga si sa propane ni sumai chama nei butane jo carbon mari ni hana yaw di single bond yak ta ni pi ro ado ga ai double bond se kai da hap si hamne mang dum hap si ni ai si da hap ke si da hap ke si da hap pen khala si ado ta di si mai mari doi ta hang ga dong ni noi ne yek ko mata da check tau carbon ama ge ko da bond mari lai bra na check tau mari suram draga di awat podo hydrogen hapsilu adu ga mari ta halu su da ne yek padi ade si jo ji 1 2 3 ama wale adu de ama se matak ta hapkera makha da hapkera chap manai sigi de ani hapani mari ta na ko na da sigi na ahum hapani magi bitin gi structure ni adu ga last pentine gi structure se si de yek se ge si su carbon manga ni 1 2 3 4 5 double bond ama ya walu se swai da hapagi double bond ado ta di si hydrogen ahum mela ani mari ta na sina ani ni hapo mayai da khoi da ya mana ani ni hapo double bond thang na si thibi ram 1 2 3 ama khak ta ngai le ado makha na chara ge 4 si su 1 2 3 ama khak ta ngai le makha na chara 4 sigina ahum hapi sida yang wo structure se magi maming tongan me matung ina structure loi tongan li adubu double bond amadi yaw dam sumaina multiple bond have the double bond te yaw bo group to bani asena alkene na 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 is magi so aina sida mayan uli sina magi structure how to draw the structure of alkene compound have the name tais kamana bond phanai ha goi ngasai mamang gi da aina panjabaduni hojik ta thara aina adu maina manung da bond phana ra matung da si structure me amchi ta bani have the name ochari se next part time ji la to sina alkene ji samla pa mai compound ji khanga bani na ai magi maming thon me matang da magi so branch lei mai su open chain straight chain lei ado maming gi matang da kitang muk lak jing nomenclature of alkene hai part che lak ring nei da mamang da alkene da to bodu mana cham manai magi su structure and isomer lei ai na jo dum hai do na per remind dum to ja ke definition on the error cham mana ba poni structure and isomer have the formula di hong da formula chap mana ba aduga magi hai be magi yek ko mata magi structure se ko ne different form da structure yek pa aduga formula na ama khaktam follow ta utar ga di aduga ko na structure and isomer hai alkene da lai du mana se alkene da su lai structure and isomer se ado example no na ama khaktam kholang de isomer of amala policy butene has habdi C ya butene ota di C4 but abdo C4 has I C4 la jin follow to holini C4 has I chai kamai yek pa ya ha kan han ba isomer mangi makan na yek to straight chain am yes 1 2 3 4 amaya yaw la si yaw la kala si ai sida aina line submission je hydrogen yak ni submission se hydrogen yak ni number 2 da ai hapa ma kya sisu butene structure mana sumani ek ta beda amuk on thoke aina sida samdi lai sina C ha ga sumana C has 3 aina lai ko sa sidam tang lai lang si sina aina expand ro ga utpani ngang sing noi da han ba thengna bani C ha ga sumana ahum lai ko lai se expand ro utpani si sometimes like ta condense ro ga su thengna gani lunga wanu condense ha ki C ha ga sida ahum lai ba sa ai sumai ye ke si or ni ko C has 3 ti samdi lai sina condense ko C da ahum na pa do sumana
adagi si bond layraga si da hais ani natra sisina si hais 2 mai samjin ya si da hydrogen ani le adagi si da hydrogen amakak laitra si su bond am iraga si hais ama aduga double bond si hais 3 natra double bond si hais 3 ai ngasai sida yam expand tori e photo siga chap manai sina condense tori ta ayeng larik ta sumaina yam mathengnani ado sumai ju bab taw sidagi silaki bani habisu yeng ngi singina bab taw aduna ai no ira ko kan ai ju kitang sendin jaraga sigi mong da ibado yamna di matam ju yam lawraga bot si yam kalle duna sumaina condense tori irage ai no horen si ira ko da ngau da na ba hai duna sida ma lawjaram ba sai samje lage sigi maksai kamana ibe age double bond thame si lare carbon 1 2 3 4 dum hong da nai ni S2 sigi carbon sigi on di 1 2 3 4 4 so hydrogen ko ha paron si hydrogen ahum am ha adum masin ta mani si hydrogen ahum taruk tare nipan carbon mari sumana si mai structure mana si straight chain ni sinam branch ado tadi structure 1 and structure 2 se this structure ani se kaino kana isomer of butene sinema isomer hai samana ba compound formula di dum in ado structure di manada ado ani maksibu koina isomer ne kana sida atumai to na to ba compound nam jo isomer hayeng ye u ha ra ju no ado makata na yek pe are pentine de yek kera hexane de yek kera heptane de yek kera hanang pa mang sanu magi structure ko ni yek pe yang kai branch lom pe yang kai possible oi ba yek pe are ma kai ahum lai bi sor kani mari lai sor kani ado ma do na isomer ye o ha ma ta to sini maka thara ko da isomer lore mathang lak to sina nomenclature of open chain alkene sida open chain or branch oi da ko adai close oi da magi aina dinne ne du semen na open chain ji budi close oi da duni aduga aha mai la ko to sina straight to ge mathang no branch to open na ta da marangi dumana sisu wadut habum lai rani chama nai alkene da pi gi ba alkene alkyne wadut ti hong lai roi adugu sida asi chongtung remind tarake alkene paraga mani lai na what root habum la kani aduga sidana suffix habum na kan ai loi na sang pi roi ngarang wadut pi gi do chama na bani ngam so na bab ta ni carbon ama sidadi alkene di carbon ama asi lai tram ni na carbon ani mai ahan bani carbon ani da wadut to ngarang kai lai gi it adum chumi it se carbon ahum da magi wadut se prop lai bani ngarang so hai baduni aduna aina mayam no song kan na request to jage madudi wadut se sidi mayam by hat to bi lai wadut ju by hat to radi suffix to dang silakan da mai mamin je pop pop tani hoi branch la ko kan da chumna magi position ta ko hai badudi again bani maru na si khang da branch an lokhat pe ya na te duna wadut chi mayam na choi da dum sin pa bu bi ro si sina mari lai ma tam da se dum ngarang jo hai badu build sina 5 lai ta ga di pen sina 6 lai ma tam da hex sina 7 lai ma tam da hep sumaina so on up to 10 mo sa khan sama nai suffix ti kari tap kani ha ma tam da tung da tap pa si ko aina nga si taw isa alkene gi parani ado ta ga di magi manin na napalo pa si sinap kana alkene na aduna alkene na pa na si ka ene on na kana prop hala sida plus ene ado ta orange from da lak tu sa compound irak ma tam da alkene na do di som da carbon ama yaw wo ta gi tu ethene na da sumana carbon ahum yaw wo ta ga di sama nai si su prop to that ene happen ngarang ethane hana ane lo do adui ma hota alkene formula adane mo ene gi sa se hapai wa si pa sina ta isne alkene na sina ta ado mana si su ene hapani si su ene hapani sama nai adugi matung ina magi adam ta zarani si su bitin na pentin na hexane na heptane maming kamai thole pa sidi just simple do ni ko id yamna basic ko ba po to ni sigi mathakta hena complex or ma ma thengara kini adubu complex or bududi basic khanga ga yam line kon handle tawani wadu che khange do ene ha ba ka na ma gi different
ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯏꯜꯂ ꯇꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯁꯦ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯆꯦꯟ ꯈꯛꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯅꯤꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯦ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯀꯣ CH3 CH2 CH double bond CH2 ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯕꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯞꯄꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯣꯟ ꯅꯠꯂꯛꯇꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯣꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯛꯀꯗꯧꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯌꯨꯄꯦꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ इसम समना कार्बन अमा अनि अहुम मरी मरीदो डबल बॉन्ड या ख्वाइदगी हाना यावबा नक्नबसिदगी काउंट तौबो 1 2 3 4 आई जो काउंटिंग तौरबनी कायदगी डबल बॉन्ड हेक यावबदि कार्बन दि सिंगल बॉन्ड दि लेते सिंगल बॉन्ड दि केमते गाइदे एनी याय अदुगा डबल बॉन्ड अम यावरादि डबल बॉन्ड यावबा साइ येमो अदुदि हजिकसे खुथोन अनि हुम द थोनगे अहानबदा नंबरिंग केमते उत्तना सिगी कार्बन जे आइना सुमाना थोनबे n बिटिन 9 थोनबे नॉर्मल बिटिन हाइबनी केमता याम सिंपल अब बिटिन अनदर ममिंग अनि हुम ने ना जो पिरक्तोजे और दा सिजा करम मोंग थोनबे का और दा पोजीशन ता लो थोनसे 1 दा यावी सि 1 हारगा डबल बॉन्ड निना डबल बॉन्ड से 1 दा यावी ने लौगनी अदुना मागी पोजीशन ता गा 1 बिटिन ना पिरसु या तनी हम नॉर्मल बिटिन जो हाई पोजीशन ता गा 1 हारसु हाई याम अनौबा खुथोन दा सिना खितंग ऑल चिंगे खितंग खोगी अमुक खितंग अपडेट ओरबदा खुथोन से 1 सिना मुक ममांग थांगदबा मागी व्हाट रूट सिना थांबि से ब्यूट आगा हाइफेन हम पिबा हाइफेन पिरा मतुंगदा पोजीशन ताकपिबा 1 अमु हाइफेन हम पिबा नंबर का लेटर का अंगांग स्वाइदुनी नंबर का लेटर मार्क हाइफेन नि अदुगा लास्ट ता सि कइनो डबल बॉन्ड यावी अल्किन नि अदुना डबल बॉन्ड सिना ताकपा हाइता ब्यूट 1 इन सि अनो मॉडल नि यारगदी साथ सिंह अयामना एग्जाम सिगी मौन से अयामना चलन बियो सिना यामना हजु मतंग यामना अपडेट ओइबा अखोय ममिंग खुथोन हाइदु सिनि सिसु चतनाई लोने चति चतनाई अदुबु सिगी फॉर्म सिदना अयाम हजु याम तौरबनी अदना सिगी पोचिदा आई मखन से ममिंग अहुमने पियास ब्यूट 1 इन एन इरे चुमे 1 बिटिन इरे सु चुमे नॉर्मल बिटिन एन इरे सु चुमे मैम खंगो अदुगा आई पोजीशन से मतम होंदोरके अदुगे एग्जांपल हमता गाइ पिगे सब मानबसिदा आई हुजिक मखा लाक्तुसिना सि सब मानबसिदा डबल बॉन्ड से मयाइ दम यावलागे डबल बॉन्ड CH3 CH सिदा डबल बॉन्ड यावगे CH 3 सब माने सिजु बिटिन नि अदुबु डबल बॉन्ड से सोमदा होंदोकपनिना सि यमु साइड बाय साइड सब मानरमिना सिदे होगेरा काउंटिंग से मै होगिरो अदुबु मानरतब मतमददी मा नक्पा साइन ओइगदौनी मयाम डबल बॉन्ड नक्पा साइड तगी ऑलवेज टाइम काउंट तौबो बिरो अदुबु माना मयाइ लेरमगदी सिदे आइदर साइड न काउंट अमे हेखौरो ai सिदे होरगे से 1 2 3 4 काउंटिंग तौर मतुंग दा ममिंग थोलजी ai अनौबो सिस्टम सिदा थोलागे ब्यूट हाइफेन डबल बॉन्ड का दियावी लौगनी सोमने 1 होग्रामिना 2 गिनिना लौनी अदुदि सिदा ब्यूट 2 इन हाना पिरसु चुमे और सुमाई इसी गुतोन न थोलागना 2 बिटिन हा सिवाइस और दा 2 ना होरगा सिदा बिटिन ना होरा सिवाइ मनिस सिना दि हेना अपडेट और हेना अनिकना चुमदि चुमे अनि मक चुमी लाले हाब नते दुबु होजि मयाम चना सिस्टम दा यामना सुमाना वाटुट पिरगा नंबरिंग तागा अल्किन सुमाई ता कुसिना याम सुमाना कार्बन मसिंग मयाम यामासु मखन मयाम यामासु मागी पोजीशन दो ताग कोना थोन बसिबुना कोना चुमदगी नॉर्मल स्ट्रेट ओइबा चेन दा ममिंग थोन बगी नियमदुनी एना समना पताक सारिजा ngasi go nadi ai atang swaida losinjarage mathanggi ai next day 8 ki amu continue la kuma tamda branch chili straight cheni branch yaudri
कमाइना ब्रांच ओइबा अल्किन दा ममिंग थोनगदगे हाबदो विथ रूल खरा गा इलुनना ताके मयामना मतमदो फाउदी ngaira लेबिरो अदुगा अइना मयामदा ngasigi losilakpusida अइना मयामदा कइगुम अमतंग अइना हाइनिंगिसे होजिकता इबा ऑर्गेनिक की पार्ट से हाइदि कार्बन इन इट्स कंपाउंड की पार्ट से एनी डे 7 और डे 8 खग येंगा बाप तारो खन्यनि कइनो कमाइ तइनो कमाइ लाइनो अमदा बाप तारो अदुना अतै अतै परागा सिगा कितन खेनाबमना अतै परादी होय अदुसु कंटिन्यू यंफमदि थोई कमता काइदे कंटिन्यू येंगना हेना बाप ताइ कंटिन्यू नत्र फाउदा कितन मदुना कितन सफानि अदुबु कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हाइन ऑर्गेनिक की परा लागादी मादी हे होरकपदगी लोय फाउसी रिलेशन लोय लेनागनी ममिंगजु कितन 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 दनी खेनारकदुइसे अदुना येंगबेरिबा कोइगे छात्रसिंग अमदि व्यूअर पुनमकना हेना बाप तागे सि ममिंग कमाइ थोनबनो कमाइ तौबनो सि खंगे हारगदी कोइ ऑर्गेनिक से हे होबदि येंगबिउ अदु मागे अइकोइ बाप ताना बाइना कोइसे दे हाइना कोइ चचरिसिदा 1 2 3 4 कंटिन्यू लापदि चैप्टर अममंगी हारगदी होबदगी येंगिरगदी हेना